Servus všetci pilčíci. Ako máte taký istý problém ako ja, Parkside píla, štartovanie a to plastové kolečko štartu sa zlomilo. Láme sa tuna, pretože tá pružina je strašne silná, tlačí ju von. Tak jednoducho pružinu skrátiť o jednu celú otáčku. Proste ber flexu a reš. Skráť ju o jednu celú otáčku. Vyhadzuješ tento hák. Ak môžeš, ak máš, nahrej to plameňom do červena. Daj si to do zveráka a kombinačkami nahrej to a vyhni to. Obidva háky vlastne idú tým istým smerom. V tomto kolečku, ono to bolo pôvodne, tento horný úchyt bol niekde sem. Samozrejme vylámané. S flexou som si urobil iný úchyt sem. Proste len zarežeš dieru. Šupneš to tam. A už to neopiera o tie boky. Uvidíme, urobím ešte jedno videjko, či to štartuje a či ma nekope páka do ruky, ale dúfam, že nie. Takže idem to poskladať a urobíme skúšku. Takže mám to poskladané. Uvidíme, čo to robí. Switch off.